India in LAC Ladakh chevela laser drone ada don nai ni in thuat hanga hei hi tlemin in soima sateng India le China kar tension lian ber hei thathum chuang kan boi pui mek to a heme chungchang bi chian le zualna nei turin mission chita noya Beijing influence line of actual control LAC machon turin India ta heron UAV te chu laser guided bomb le anti-tank missile thuam an ni don ni in news 10 khat chuan an soyani Armed Forces hian Ladakh standoff update nan surveillance le reconnaissance system te ahman ngun angai hle don ni in alang project noi a hian heron drone Air Force Navy le Armed Forces te ta chu laser guided bomb air to ground air launch anti-tank guided missile te athuam an ni ang ti an soyani India le China hian sipai ten ral thuam an leklam lo na tur in remna anan siama Mashe India in June thla khan Galwan Valley class a sipai som ni tenun na chan to wang khan ral thuam hi a hung chhona sa ve to hle maya heti lai hian China lampo hian tongkam chuan in rem na du angin langma se ral thuamero an chep ve zel thawani heti lai hian The Global Times in atar landanin India hian ral thuama anin to del har view mai thei ti thu a om ve mek boka tun hnai maya khan India Defence Minister Rajnath Singhan India in ramdanga tanga ral thuam an lak lu to lo tur chiza le pakhat lai maya tar langa hei hi India in ral thuam lama an ma ni kut chhuwa ka in to del an tum na kong ani mela hetianga thutluk na hi India company le ramtan chuan an that puina tur chu ani ngei mai theya kumnga ruk lo la om tura defense contractor te dollar billion somnga le pathum man hu contractor la oma ma se Indian netizens zinga ngei India in quality thatok ape chuak theyangem ti zo na hi zo om takani hetianga rin hlel na om hi thil thalo tak ni ina langa India aircraft carrier an kutsuak masaber tur INS Vikrant po tharukin an potlai to a sang ni le pakua atanga an buai pui to an na tho kal zel atanga alan dan chuan India hian quality tha an momo ang an ti chuak thei ri lo chu ni India in ramdang atanga lak lu an khap na ben hian self reliant India ti lan an tumte po ni mai theya Masi coronavirus pandemic in sumdon na le customer te thlengin minti boizo vek chu ni a Modi sarkar ten an ram kut chuak ti changklun nana foreign investor te hiplu an tumna sa hle boka entirnan Modi government production link incentive scheme noya hian global electronic equipment manufacturer tam tak lu tumin an lo khosa to a India sarkar hian hun rei tak chu an ram ti than tumin tran an la na sa ve hle ni mase import ta khire mo ben nei mo hi history atanga thirin tu main an la hlo tlin pui mang ri lo chu ni hi infrastructure lam thasi lo policy dar noi le na thok tu in ang lo tak takte om kokal noi na hmuna chuan hlo tlina har du hle in rin oma enge mo kan an zel don ni Indian policy duang tu te hi anin ngai tu non le angai mel mange o ati thei rum ome man mo tak maya an thutluk na siam hian an mamo ang ral thuam ape chuak thengem ti hi ngai tu ngai lai a chuani a engpo siam chuak donila speed ayen quality hi apoimo jok zela tundin hmuna hian import ngai lo tur khopin Bharat hian quality tha ala siam chuak hlei thei ri box silova tuna kanram policy hi chuan ral thuam tha nei ala har sak mai theyani hi Global Times ina atar lan dan te po hi thil ni thei tak turani a hetianga kan kal zel chuan kan rin ain ral thuam tha kan nei lok lowang ti te po hi a hlo thon om rumani Khovela mi ho sa zual than chu zinga India ram pa ho sa ton to Mukesh Ambani hi palina aron ompha veta ani
Mukesh Ambani hi Reliance Industries Limited chairman ni in India chau ni lo Asia khomwal puile a khovel huap zong pu in a ber zinga om chho ve mek tuna hian Ambani hausak na hi billion somriat point paruk zetani to a khovel hausa thlan chu a palina ni in achunga hian Jeff Bezos te Bill Gates le Mark Zuckerberg anom to ani Bernard Arnold, Warren Buffett, Steve Ballmer, Larry Page, Sergey Brin le Elon Musk ti ayin a hausa ta zo kani Bloomberg Billionaires Index in atar landanin kumin hian Mukesh Ambani hausak na hi billion somni le pani zetin apungani Ripui len lai hian har sat na sang thleng ma se technology company lamtanero mason na alo ni ve thunga Ambani po hi a Reliance Industry Limited chu na sataka thangin a invest atanga asum tam tak te hi a hausak puita ani deuh ber mai kan riat theu angin khovelam hiau saber Jeff Bezos le adot tu Bill Gates te chuan centi-billionaire din mun an ho meka heti lai hen COVID-19 wanga khovel puma in khar khip na chuan social media lama hun man tam na athlen tir ta ka wangin Facebook nei tu Mark Zuckerberg a hausak na po apung chhota thur maya tuna hian a hausak na chu dollar billion za alo thlin ve ta ka wangin centi-billionaire te zinga chiar telina om ve ta ani kanin ang lo hlom hle mai mo kan ram poisain han chut mai chinila US dollar billion za hi rupee in engzat tak niang mo heng mi hausa ti hausak dan han en hian an thiam na te chumi pui mi mirin an man tangkai thei tura an cher chu thiam wang ni berin alanga manlaya tanga tun thleng hian kan zar zo tuan tam pau le hausak na konga kan kal zel an lo ti hi adik nge ni en alanga ni chu wangin kan thiam na te kan thei na te hi ui kom pui le mani tang ma sial takati ayin midang zar zo tu le service pe chuak zonga kan chet thiam chuan hausak na kong kan zo ti na ani ve don ani chu kan thalai rualte le khathiam le mi fing IT khovela mi thiam tak kan nei te po om mai lovin in thiam na te kha han mang chur te u IT huanga chau lo po eng konga po hian izar zo tu an tama midang ta ni service tam po le I hausa don ti lo hereng don nia